Fl-ewwel 6 xhur tas-sena, il-Bank HSBC jagħmel qligħ ta' qabel it-taxxa ta' 16 miljun euro. Dan ifisser tnaqqis ta' kważi 10 miljun euro jew 38% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Minkejja dan, il-bank se ħallas dividend tal-ewwel 6 xhur ta' 4 ċenteżmi gross għal kull sem. Waqt il-preżentazzjoni tar-rendikont finanzjarju, il-kap eżekuttiv tal-bank, Andrew Bean, qal li dan ir-riżultat jirrifletti l-impatt kontinwu ta' rati ta' imax baxxi kif ukoll minħabba l-prijorità ta' azzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-immaniġġjar tar-riskju fl-2017. Is-Sur Bean innota li l-qligħ li jagħmel il-bank huwa sforz il-frott li qed tħalli l-ekonomija li qabdet ritmu tajjeb ħafna, b'mod partikolari fil-qasam tal-prodott domestiku gross. Well, the overall economic picture has remained very positive and the outlook from a GDP perspective continues to remain so. What is important is that the strength of that growth, its diversification, also remains strong so that we think about economic growth not just in the short term but also for the long term. Mistoqsi dwar ir-rapporti fil-medja fl-aħħar xhur dwar it-tluq tal-bank minn Malta, is-Sur Bean sostna li din kienet biss spekulazzjoni. Well, that was just media speculation, and sometimes when there is a change for a global company like HSBC, it does encourage speculation, but we were very clear that it was business as usual at HSBC. Il-bank qal li s-self u l-avvanzi lil klijenti ammontaw għal 3,141 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 12 miljun meta mqabbel mal-aħħar perjodu tas-sena li għaddiet, filwaqt li d-depożiti tal-klijenti kienu jammontaw għal aktar minn 4,800 miljun euro, żieda ta' 66 miljun meta mqabbel mal-istess perjodu.